Kalo whalai atu hanei hatu tūru tau wala tala tutupu ke lata i hau moia whiawhinei. Whakamua, kwa olea i ki pole he whainga hua malolo sino, moi patanga tau whainga hua, mai tau tangata ko lilifu ko sauni tonga tule, ke tau mamatua he tau whanau hongfu maua, mai hongfu malima, e tau tau muui ke whakamori, mai whakata he tau whanau ke mua e tau huki pui pui, ke wha he tau pui mua. I loa ai koe toko tahe se au whangfuluma taha e tau whanau he motu ke he fufuta tau nei, ono fuluma lima e tau whanau whiwhine, moi whitung fuluma ono e tau whanau tāni. Nā kai whai whakailoanga mai he whono iki pule ki he whono he māma he ahu nei, kai hanei e taha wala tala he whamatalanga, he iki pule he whahe malolo sena ko lilifu ko sauni tonga tule, ki he ahu whakatātā he maanga ha tuapa u homotu hea whaiumu kwa mole. Loa di mtoro e whakaroanga mo e tau whiwhirianga he whakutu whono, nā kai muka e tau whiwhirianga kei nā kai hoko mai e tau whakarere. Ta mai ha tau toro tau matake nanga nuka mau ki ririu mai. Whakamawhana angi ki alo toro tau hoko mai e mga. Ko pihia newa haa kwa hoko ki ai e tau toro. Ma niwe, kai whakauelahi ki he mtoro. Tau makaukau, tonga ne loa whuki mtoro he whakailoa he matua pilemia. Mamana ki alo toro ne hongfuru maua ke hongfuru malima. Ke maua halo toro tau huki ke he tau mahina kwa hangatu ki ai. Tau mamatua, tuku mai he mtoro a tau whakamororo mo i tau muianga ke mai ke alo toro ke maua i tau huki pui pui. Ke mita ke ai ni a tau torosi, ma niu e whikai. Toko ono e pāsese ne watu ai ki o kalana he whakalele māme hau hini awhi. Lau lahi a lau tōlu ia kato pāsese watu hako e tau hata kianga he tau e ke kāfo e kumilanga matai ki tau whalinga ngau i New Zealand. Nā kai la whai tāla ia koe whewhe tau pāsese ne hane whai whakatali mai o kalana ke iloa koe a whē ka mai ke lau tōlu ke liliu mai. Ko lau tōlu ia ne nā kai hohoko mai he whakalele he aho uafuru mawha he mahina o kuso mo lau tōlu ne kua lata ke o mai he whakalele i neawhi. Nā kai la iloa whoki ko hai ia lau tōlu ia ka puto ia ke he tau pāsese toko tōlu ngofulu ko whita he whiwhili ki ai mo e mautali ke o hake mai ka whakata ai he whono i ki pule. I loa ai tō whai whiwhilianga e whono i ki pule ka longona i tuanga ha o kalana ke he aho hongfulu mawha he mahina nei ko e aho ngofua he whahe tapuka hau ko e nonofo ke he lockdown po ke hiki ko e utani ke he tau numela he tau tangata ko maua he ngangau ko visi i o kalana he tau mga aho nei. Tala hau mai e te ki taki mo i uru he aonga pulotu he Pasifika Tonga ko Professor Paul Awalia ko e whalua tau hikianga ki he aonga he tau mga honei ke whakako ni he tau whanau ke tau aonga he tau motu halau tūlu ke he tau whakamua he tau whakakoanga. Ko e whahi tapuka mole nei loa e tāla kua hoko atu e aonga pulotu Pasifika Tonga ke he tau whakapapahianga ko e hongfulu pasene he tau aonga pulotu he larolangi ke he tau hokotaki he matakau ko e Times Higher Education University Ranking ke lata mo i tau uawhi uafuru maua. Whakatu tala e mo i takitaki he aonga pulotu ko Professor Paula Luwalia he aho tulo te whahi tapuka mole. Mo i huhuangi fōki ke ia ko hengoa e tau whiwhilianga he aonga ke lata me tau whanau aonga ne liwaki mai he tau motu ko fisi mo Vanuatu ha koe ngangau ko visi hongfuru mahiwa he tau uawhi hongfuru mahiwa. Tala hau mai e ia ke BCN News ke whakamawhana ke he tau whanau whakakoha niwe ke whakatu mau ke tau whakakoanga halau tolu kai hane whainga hua ki ai a lau tolu ke he whalua tau puhala ke matuta ke tau whakakoanga he tau whanau. Taha e tau whiwhilianga ia ke kamata whakaako e tau whanau whakaako fōu ke he tau aonga pulotu ni ne toka ke halau tolu tau motu. Hane whainga hua ki ai ke whai tau seanga whakatai ke oatu e tau whanau whakaako haniwe ke whakaako ke he tau whakaakoanga ke he motu ko Samoa. Kai nā kai whalana ki tūmau ke oatu ke he motu ko Fisi mua atu e tau mga honei ha koe ngangau ko visi hongfuru mahiwa. Pehe fōki Professor Aluwalia koe amana ki ia ke kau whakalataha mai ke he tau Teknolo Zoom ke he aho graduation haniwe ko amana ki ke whakahoko he aho uafulu maua he mahina o ke topa. Koe aho ia ke fōki e tau whakamailonga pulotu ke he toko onungufulu mawha e tau whanau whakaako ke he aonga USB haniwe. Ko whakailoa e whiwhilianga hei ki whakawhili toko lunga kau Coxhead, he aua fulu he mahena a kuso, hanga o ia ke he tuhi he tangata vili ha alufitonga ko Carol Edwards. Hane e tau wala tala ia.
Pehe ki whakawhili ko Judge Coxhead, nā kai mai ki ia ke whai whiwhilianga ke he whakau nei, hā kua nā kai whai tohi ale ko mauai mai ia Carol Edwards ke he whakawhilianga. Pehe ki whakawhili ko mauai whakailoanga koe manako a Mrs. Edwards ke tohia e hāna tohi ale atu ke he whakawhilianga kai nā kai mauai koe ki sia ni he ki whakawhili a tohi a Carol Edwards ke he matakau pulinga hua. Pehe hoko taki he whakawhilianga, koe amanaki ke maua e tohi ale, ke liwa nāno ke he whiwhilianga, he takitaki he tau wilianga. He nāka e talia e tohi whakatū tangata wili ha Carol Edwards, ha kua nāka e nofo e ke motu he mga hoia. Mui tua ai ke he matu whakatu whono, he tau wilianga Niue Assembly Act tau tahe a whihiwe se au anu whuruma ono. Toko te tangata ngā hua fuo ko tamai pua ki he mtakau pulinga hua, ke ngā hua ke whakatu whono he tau mga aho nei. Tahari ngā hua ke ofisa he matakau pulinga hua, mai tahari ngā hua, mai whahe ngā hua tāna ki tupe. Ko Andy Thompson, ngā hua ia mo ofisa he matakau pulinga hua, ke whahi Human Resources, ko e Strategic Human Resource Advisor. Ko e hana atau ngā hua whakamua, ngā hua ke he whalu atau whahi ngā hua whakatu whanu New Zealand, tunga e tau whahi ngā hua leweki he tau pangotā, whahi ngā hua leo leo ha New Zealand mo e New Zealand Defence Force. Whai mga aho whoki ne ngā hua ia ke he matakau Pacific Community SPC ke motu nā Fisi. Ko ia mo hana tuko ua ko Marianne, ro na nofo e lawa ke he motu ke ua e tau. Nā kai whoki a Andy Thompson ke he motu na nofo ia he taha mga hala he ana waha tamatose ki Aliluki he waha ia he mga aho ne takitaki he ana matua tāne matakau uta mo e whakawhanu whikau he motu. Ko e tangata Australia ko Mark Slade ko ngā hua ia mo e matakau he whahi tāna ki tope. Ko ia, ko e taha, he tau takitaki tangata tu tōnu mela. Haua ia i Perth i Western Australia. Hoko mai ia ke ngā hua ki lalo hifo he tau whakaholoanga Institutional Strengthening and Governance Project. Ko ia, ko e Chartered Accountant Fellow, mō lea i tōlungu fulu tau he ngā hua ia ko e Accountant kai kamata hana mo i ngā hua mo e matakau Auditor General he whakatuwhano ha Western Australia. Lima e tau he ngā hua whokia ia mo e matakau talhaua ne whaingoa ko PricewaterhouseCoopers i Australia si whanatu whokia ia ngā hua ki Peletania mai matakau nei. Le kuanga ia ni e tau wai ke he whoro tau maanga he motu ki he mga honi. Hane whainga hua ki ai e tau whainga hua vai, whainga hua hila si pia whoki mo e matakau tāma selfie. Ko le kuanga e vai he maanga ko hiutawake, ko langomatai he matakau tāma siafi ke lau hake e vai ke utua ki e tau tula vai ke lata me maanga nā ko hiutawake. Pihia ni ke he maanga ko tamakautanga, kua langomatai mai he tau vai he maanga ko awasele mo i lau atu whoki he matakau tāma siafi e tau vai ke lata mo i tula he maanga ko tamakautanga. Pehe e ulu whakatonu e whahinga hua ko Clinton Chapman, ko whitāni he ata mai e tau pamu vai mai he motuka Australia, mo e whakatali ke tahake mai he wakalele. Kai kua ole atu whoki e ulu whakatonu he whahinga hua transport, Sonia Tālangi sipihia mo Clinton Chapman, ke tau maanga nei, ke lali, ke leweki, mo e aua whakaonga whakahanoa e vai ke tau mga aho nei, ha kua mamafa e tau ngahua, kua langoia ai ke he matakau tāma siafi ke laua e vai ke tau maanga. Tō tahai mita ki e tau whakaholoanga he au whatātā he maanga tō apa hu motu, ne whakahokua e ke hau whaiume he whahata pukua mali. Hane e whaulua ta wata ne ko ta poki ai ke lata i e mita whakaholoanga he aho. He whiawhia he maanga ko tō apa hu motu, ke whakawhiwhia tau tau tolu, welcome to King Country. Ke lata mo e tau whiawhia he aho. Whamare mōre atu au nā kai la whamore tu tuanga tu whono a mautolu. Pese ia kua ose e Vilianga. Nā kai la whamore. Ka eke o mhukui he lautoro e tau tu whono. Kua whiwhiri mitoro e maanga ke eke mo tau takitake he maanga e uta he tauru tau nei. O e turulou kua tumau e wharanaki. Ki a mautoro ke ngahua e tau ngahua ha e tau taura maanga. Lahi whiawhia whoki ha mautoro ke tumau ke ngahua mo e langaki hake ha tau taura maanga. Tunga ni o mai kuhala. Whawelahi mamotu, kua hohoko mai, ke tamai e tau penena, mo e tau tupe, mo e tau auro, mo tau ario, ke tamai ke whetutufaki, mo a tupe me mo munuena ai e tau tangata he maanga. Tola he flual he tau nei whoki ha kua tokolonga ia mtolu, si kua kisia tokolonga ha kua puni e maleha tau tole tau nei,
moe malikiski longa e tau whale whakafuakai, si pia poki moe tau tangata kai mua, hako tau whakauela i mahaki ke he tau mamatua whiwhine. He maanga, a kua tu mau ke asi haki hado tolo maanga, ke tau kolo alima moe hataki hado tolo a tau whanau. Ke tau fuata ue tulu tulau, kua tu mau am tolo, ke ngā hua whakamoli me kau whalata. Pia whoki ke tau holonga he maanga ko uho motu, ha kua tu mau ke manatu mai hado tolo maanga, nā kai ni ke tau aho penei, kai pihia whoki ke whala tau aho whoki ne whakawhitādo tolu ke tau ngahua longa. O ue tulu tulau. Pena hadu tūru te wala tala te tupu ke lata moe a whiawhinei no na whā moe munu inai po.